Благослови Бог наш, тогда сады веки веков. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Господи, испошли исцелуjuću silu svoju sa nebesa, dotakni se tela i njihovoga i našega, žar groznice ugasi, ukroti bol. To večeras je jedna zanimljiva izložba po prvi put u Perlezu. Inače, postoji već nekoliko godina, ako se ne vas gotovo 10 godina kruži po Srbiji, ali o tome će vam nešto više reći i kasnije naš gost. Istoriju pišu pobednici, to je njihov pravo. Nažalost, oni često piše istoriju tako što žele što više da ocrne onog poraženog. A samim tim naše pravo i obaveza je da tragamo za istinu. I ova večerašnja izložba je jedna od tih traganja. Mi smo skoro 70 godina, nažalost, pod komunizmom i gotovo da ništa ne znamo o ovom čoveku kome je posvećena večerašnja izložba. Ja neću previše govoriti o njemu, tamo na ulaznim vratima imate QR kodove koje možete skenirati vašim mobilnim telefonima i tu ćete dobiti sve potrebne informacije. Ja ne znam kako danas Rusi gledaju na svog posljednjeg cara Nikolaja II. Romanova, to je na kraju krajeva njihova stvar, ali ono što znam to je da je ovaj čovek definitivno mora da bude upisan zlatnim slovima u istoriju ovog naroda i ove države. Verovatno jedini, samim tim i najveći prijatelj koga smo imali ovaj narod i ova država u savremenoj istoriji i zato ga mi smatramo svetim. On je na kraju krajeva žrtvovao sve za tu ljubav prema Srbiji i Srbiji. Žrtvovao svoj život i svoje carstvo, ali je zato dobio ono drugo, nebesko carstvo. Ja vam se još jednom zahvaljujem, sada ću predstaviti naše večerašnje goste, pre svega mog prijatelja i saradnika Roberta Resanovića, koji već jednu deceniju se trudi onako svojski da promoviše savremenu rusku kulturu i umetnost, a i istoriju ovde kod nas. Inače, predsjednik i osnivač udruženja Rusko-srpskog prijateljstva, odnosno Srpsko-ruskog prijateljstva Slovenska unija. Molim vas jedan aplauz za njega. To je jedan mali prinos koji je večeras ovdje. Takođe moram da se zahvalim i našim domaćinima, a to je Pravoslavna crkvena opština Perles i našim parosima. A ja ću sad pozvati i našeg
oca Acu, kako ga mi ovdje zovemo, koji nas je ovdje dočekao zaista raširenih ruku i sa puno ljubavi i punim srcem i pomogao jako puno da ovo sve izgleda ovako kako izgleda, da vam se obrati pre nego što zvanično otvorimo ovu izložbu. Hvala Vlado na ovom pozivu i hvala na ovoj prilici da možemo biti deo jednog ovakvog projekta, jednog ovakvog programa, kako je Vlado reče. Istoriju piše pobednik, a onda kad je ne zapiše, mi nažalost ništa onda ne znamo, nego bude onako kako nam je neko hteo reći da to jeste, a u stvari nije tako. Pričati o caru, a da to bude bez suza je prosto nemoguće. Pričati o ovakvoj divnoj porodici, a nemati emociju, je zaista nemoguće. Ova porodica u svome veku je bila ispred svoga veka i evo do dan danas ta njihova energija, ljubav, pravoslavlje, život, odnos prema svetu, prema tvorevini, nadam se prema Bogu, ali nekako pečat svima nama ostavljaju oni sami unutar svoje porodice, gde to je zapisala Aleksandra, žena careva, u Darujte ljubav u svojoj knjizi, gde ona zaista na jedan specifičan, prelep, pravoslavan način opisuje odnos žene prema mužu, odnos prema veri, odnos prema otadžbini, iako ona nije ponikla na tim postulatima, došla je iz drugoga sveta, iz drugoga podneblja, iz drugačijih ponuda koje je imala i odrastanja koje je imala u svome dobu i svome životu. Zaista, ono što je nama Srbima pečat toga doba, pogotovo evo nama u Perlazu, da ne idemo dalje, da se mi počešemo tamo gdje nas Srbi, mi zaista možemo reći o jednom predivnom, prelepom odnosu carske imperije prema nama ovdje i prema ovom svetom hramu, gdje tada kada se dešava Mađarska buna 1848. godine i kada dolazi do jednog spaljivanja ovog svetog hrama i on je dugo vremena bio u takvom jednom ruiniranom stanju, pa kada dolazi do momenta da će se desiti restauracija svega ovoga, carska Rusija je dala svoj odgovor na sebi svojstven način. Pa smo dobili mnoštvo bogoslužbenih knjiga, pa smo dobili dva prelepe evanđelja, jedno iz 18. drugo iz 19. veka, gde sam malo pre saznao da drugo evanđelje, to iz 19. veka je imperatorka to poklonila Perlazu samo u 2 godine kada je došla na imperatorski presto, što govori o tom jednom dubokom odnosu i pokazatelju šta je carska Rusija mislila o srpskom narodu, a verujem da to i danas mislim. U pisanju ove istorije, kako kaže naš Vlada, su i zapisali da nekako kažemo da je ta neka carska Rusija bila nekada i baš i nije bila mila srpskom narodu, pa to kaže istorija. Ta pisana. Ali istina pokazuje sasvim drugačiju priču. Zato se i ovdje odelotvorava ona srpska poslovica koja kaže zaklala se zemlja raju da se njene tajne znaju. Sve što je neko zapisao nije istina, jer istina se piše sa veliko I, a to je Hristos. I sve što se piše bez tog velikog I neće ostati utemeljeno i neće ostati da se te i takve tajne ne znaju. Zato je nama velika čast i velika radost što se ova izložba ovdje desila i kako sam saznao od ljudi koji su ovdje bili akteri svega ovoga događaja što se dešava kod nas, da je ova izložba već 2 godine traje
i bivala je na raznim mestima, ali nigde nije uspela da se ovako prezentuje kao što vidite ovde u svih 120 slika koliko fotografija ovde ima. Ovde je to uspelo i eto, hvala milom Bogu trudoljubcima koji su ovaj dom vratili ovakav sjaj, da možemo da imamo priliku da na ovakav način upriličimo, da vidimo jednu ovakvu izložbu gdje govori o životu carske porodice, o njihovom pristupu ljudima oko sebe, svom narodu, svojim sunarodnicima i na koji način je carska porodica svakoga trenutka u puno smislu te reči nosila bole, patnje, stradanja, muke i sve ono što bilo u jednom narodu. Sve to vidimo na ovim fotografijama u poruku ove divne carske porodice Romanov, koji smo danas, evo, u prilici to vidimo. Izložba će trajati nekoliko dana, ali tu će ostati vladi da još završi sa time, da nas uputi kako će teći ova izložba. Vas sa ovog mesta u ime oca Petra i u ime moje, u ime crkvenog odbora Crkvene opštine Petrovac pozdravljam. Radosno mi što ste ovdje sa nama, žal je što nas nema u većem broju, ali evo neka bude ono što Hristos kaže, ne boj se stado moje malo, i neka ovo malo seme bude ono što će nići i nicati i dalje, da ćemo tako imati radost da ljudi dolazeći ovde, na ovom mjestu, danas na ovoj izložbi, sutra na nekom drugom događaju, već smo u najavi jednog lijepog koncerta jednog dana ovde, koga ćemo imati prilike da vidimo, pa ćemo tako ovaj prostor koristiti za te i takve događaje koje će nas oplemenjivati, ohrabrivati na zaista ovakvim primjerima i ovim sjajnim ljudima u carskoj porodici Romanov, da i mi budemo oplemenjeni njima kako bismo i naš život isto tako vodili bar 10. dijelu onoga što su oni dali kroz svoj život. Neka je radost ovoga dana, radost nam je što vas možemo ugostiti. Ja ću samo reći, kada se izložba otvori, ali to će nas gost da otvori, kad pogledate izložbu, ja vas molim, napravno će biti stol gdje će biti posluženo piće, pa izvolite posle ophoda, kad pogledate fotografije, zaista hvala, poslužite se i neka je blagoslov carske porodice Romanov njihovim molitvama, njihovim trudom, njihovim bolima bili izlečeni i mi i srca naša, kako bismo zaista bidisali jednog dana u nebeskom carstvu. Dobrodošli, odbora za dobre zdravlje. Na samom kraju svega ovoga naravno je bilo da tu nije i ruski dom koji je prilično u izložbu, jer tu nije naš specijalni dragi gost Pavel Bušerko, ja pozivam ovdje da mi se pridruži. Inače, ovo je drugi put u Petrovacu i mislim da neće biti i poslednji. Pavel, nakon više, ako se ne varam, 10 godina porađenja u Srbiji, nas uskoro napušta, vraća se nazad u Moskvu i njegova želja je bilo što je nam velika čast da se zapravo oprosti od Srbije upravo ovom izložbom. Ja te pozivam da otvoriš izložbu i da nešto više kažeš o samom projektu. Dragi prijatelji, braćo i sestre, Hristos Vaskrs. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, hvala vam da čuvate sećanje i imate interesovanje za našu zajedničku istoriju koja je stvarno ogromna i broju vekove. Pričamo o Romanovima, ali Romanovi su bili samo ovi ljudi koji produžavaju tradiciju svojih prethodnika, ruskih careva. U stvari, jedan od prvih zabeleženih odnosa naših između Rusa i Srba, to kada je jedan srpski kraljić pobegao nakon razgovora sa jednim ruskim monahom. I od tog sina kralja postao Sveti Sava, koji je otišao na Svetu Goru i se zamonašao. Nakon toga je bilo velikih, snažnih tačaka u našoj istoriji. To je i baka naših cara Ivana Groznog, Ana Jakšića. Naš car Ivan Grozni je jedan od najvećih ruskih careva koji je
porastao na knjizi u kojoj je bilo nacrtan Kosovski boj, bitka na Kosovskom polju. Nakon toga to je mnogo godina i mnogo stoljeća pomoći od ruske strane za srpsku stranu. Ako počnemo da gledamo istorijske dokumente, teško da nađeš barem jedan srpski manastir i u Republici Srpskoj, sadašnjoj u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Bosni, gde nema nekog poklona od nekog ruskog cara. Ako se ne poklanjalo ikonama, to je već bilo kasnije, knjige i ikone, na početku se poklanjalo novac, to je ozbiljan novac. Monasi su išli, Turci zabranjivali da se obnavljaju crkve, da se gradi, oni su išli u Moskvu, njima se tamo davao novac i to ne jednokratno, nego pravilno bilo da se daje nekom manastiru novac, na primjer 2000 zlatnih dukata svaku godinu. I možeš da sačekaš 10 godina pa dođeš pa uzmeš ih sve, pa obnoviš svoju crkvu, spasiš svoj verni narod. Na taj način Rusija koja sasvim nije bila bogata u tom trenutku. To je sada Rusija velika, ogromna, tada je Rusija bila dosta siromašna, živjela teško, ali ipak odvajala od sebe ruski carevi razumeli da mora da se i to od siromašnog naroda da se uzme to zlato i se pokloni bratskom narodu koji ne voli. Dinastija Rurikovića koja poginula u 17. stoljeću od katoličkog svijeta, od napada Europe, nakon sebe, nakon svoje pogibeli imala drugu, pojavila se druga dinastija u Rusiji, to dinastija Romanov. I ta dinastija tokom svojih 300 godina vladanja Rusiji produžavala tu tradiciju, ulepšavala te odnose i opet poklanjala na svaki način, ponekad novcem, ponekad knjigom, a vi odlično znate ovdje pored nas blizu je Sremski Karlovci, to je, znači, u stvari Petar Veliki, ruski car, vratio u Srbiji u tom trenutku srpsku nauku, srpsku književnost, srpsko obrazovanje, odatle je postala i prva srpska gimnazija i ruski učitelj Maksim Svorov koji je došao da nauči Srbe koji su se spašavali ispod Turaka, severnog Dunava. Tako da car Nikolaj nije baš imao mnogo izbora, da ne stupi u rat, da ne pogubi sebe i svoju imperiju i svoju porodicu, ne samo svoj život. Najstrašnije je da on poginuo sa cijelom svojom porodicom, sa svojom djecom. Priča se da on razumeo šta će biti, od početka svog stupanja na carstvo znao da će imati mučenički kraj. Ali ipak kao pravoslavni car nije mogao da sačeka, kako se tražilo od njega, da se sačeka 2 godine, da stupi u rat 16. godine u Prvi svjetski rat, a ne 14. Međutim, čovjek nije mogao da to uradi, upravo zbog toga da je bio ruski pravoslavni car i njegova obaveza bila da čuva sve pravoslavne narode na cijelom svijetu. I drugi put je spasio Srbiju 16. godine, kada je sačuvao srpsku vojsku i zatražio od Francuza da srpska vojska koja je trpila strašne nevolje kad prelazila preko Albanije tamo do mora, da Francuska evakuiše tu vojsku na Krf. Tada je srpska vojska bila spašena, nakon toga se oporavila, pa dala takav udarac imperije Habsburga, od koga se imperija više nije se oporavila. I vratila se srpska vojska i oslobodila Srbiju. Međutim, istoriju pišu pobjednici. Rusija u tom trenutku ispala iz tog velikog rata, ispala izdajnički, ispala zbog revolucije, ispala zbog toga da je caru bio nanet udarac u leđa. I pobjednici su zaboravili na ulogu Rusiji u Prvom svjetskom ratu i sada imamo čak i u srpskom narodu pesmu Plove lađa Francuska, a niko se ne sjeća ili skoro niko, zašto baš ta francuska lađa došla pod srpsku vojsku, da to je bio ultimatum cara Nikolaja II. Imamo na Kalemegdanu ogroman spomenik zahvalnosti Francuskoj, ali samo 2014. godine u Beogradu se pojavio spomenik ruskom caru Nikolaju. Hvala vam mnogo na tome da vi se sjećate naše zajedničke istorije i da dajete nam mogućnost da danas predstavimo deo te istorije. Zašto to je posebno važno za Ruski dom? Zato što je Ruski dom
prvi ga naziv bio Ruski dom cara Nikolaja i nakon smrti Aleksandra I, cara Nikolaja i kralja Aleksandra. Ruski dom je bilo mjesto koje je čuvalo našu tradiciju, koje je bilo, gdje postoje čak i muzej Nikolaja II, gdje se čuvalo i zastave iz Srpske Rusije, gdje se čuvalo i knjige i čuvaju se do sada, neki su od njih otišli u Rusku crkvu na Tašmajdanu, na primjer tamo može da se nađe ikoni iz srpske porodice, može da se nađe šam u kojem se zavijao carski sin Aleksij. Ima toga mnogo u Srbiji, sačuvano mnogo, možda mnogo više sačuvano ovdje nego što je u Rusiji. Rusija je preživjela taj strašan komunistički period kada je sve carsko bilo uništeno. Ova izložba je rezultat velikog truda monaha Ignatija Šestakova iz Sretenskog manastira. I nakon toga velikog truda naših dragih prijatelja Vladimira, Roberta, naravno, oca Aleksandra. Zato želim vas da povežem sa Sretenskim manastirom koji čuva tu tradiciju i poklonim vam jednu zastavu koja je odštampana u Sretenskom manastiru, osveštena tamo i sada stiže svugda po svijetu gdje narod čeka Krista. To je zastava sa Spasiteljem i moram da vam kažem da takva zastava sada se pojavila u svakoj četi na Donbasu na istoku Ukrajine. To je vama, oče Aleksandre. Sada, oče Aleksandre, ako blagoslovite, da proglasimo ovu izložbu otvorenom. Neke blagoslovene.